Ay guys, balik sa Taglaag, natakaroon diri sa Cagayan de Oro City. Puspo na mong travel o road trip vlogs kay nagka-problema ang sakyanan. Karon diri lang sa ta, nag-walking sa kog 10,000 steps. I hope ma-reach na ko ang 10,000 steps karon. Tara. Sada gid diri. Oh, taglas kay mga tao eh. Post fresh pag ikay hangin dire. Ang pathway kada kung kuan. Oh, nay orange na kuan. Sada gid dire mo kuan. Sada yung view dire. Oh, mga kuan. Mga trees. Ara. Oh, tsada yung mga trees dire. It's 3 PM na day guys, so mawingali ang kanto. At nara guys, downhill ta. Oh, my goat. Oh, nagkahoy eh. Oh, again ka. Wow. Ano, kada kay green game mga sagbot. Green. Dire day ko ga-jogging sa una guys kato before pandemic pa. Dire ko ga-jogging padulong dito pikas ag 10 kilometers hangga i-run or 8 kilometers every other day. Pero nakabalik ko dire nag-walking na lang. So tara balik na. Check na to itong guys, itong walking steps 3,800 2 kilometers no? Parang okay, murag nakuan na siya.
kuha na yung dalan. So check lang ta kay basing na halas dali. Tabok na spaces guys. Sige ito. Init lang. Ano? Kada yung patio. Ay mga guys, downhill na ta. Busy karon. Apil oh, kang init oh. Sunset na nakaroon out. Apil na ta guys. Dito ko ganiya oh. Nakaroon pikas. Oh, paha. Raja ada dyan. Pag mabalik to akong sakinan guys, balik na may og travel vlog o road trip vlogs. Sa karon, walking pa na sana. Na-doubt day yang ko na to, spark plug coil. Ako pa tong palitan pag makabudget para makabalik na po din taglaan tayo. Orange or brown? Araw. Lagi yan. Reels. Wow. Sada yun. Sada mag-camp dire. Ito lang. Sada yun. Wow. No? Hindi mo sure mag-camp dia. Dabre. Dabre. Daging baklay bro. Oh. Okay, mag-on bro. Camping. Mga trees. Check na to atong time, ano atong steps. 5:2 lagi.
Sabi dito ano. Ano yung pat ko eh. Mga kano sa kahoy. So I think dire ako kutuban nga video guys. Ora to, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye. Update sa atong steps. 8,126 lang. In 5.5 kilometer.